Živijo in dobrodošli v novem delu Ventila. Danes sta z mano dva člana prekmurske beltinške skupine Štefan Kovač, Marko Banda. Bog. Živijo. To sta Iztok in Jernej, Jerry. Čau. Bomo kar začeli. Šamar Janka, drugi album. Jeste bogami. Kaj novega? Muzika. Ja, nova muzika, nova pakunga, novi mi. Kaj bomo slišali zdaj? Lubri country. Lubri country. Posrečen, ta ni tako prekmurski naslov. Ja. International. Prodirate na zahod. Hetem se. Ja.